Damesi Sajan Bekihe Penbetpuan na Mikhalaya Bat Assam ke alat penjure Bekishnang Kaput Kathan Pilang Kata Bat Maikuli Henry Henen Kasi Kiri Padba na Katay Kashnang Kilai Mi Padba Ban Persyaya Katay Karukam Penbetpuan da ka bakano bakade ka kampen betpuat ka bamdan nongrem namar ka Assam kala syukam wad ki jaka ki bedang hapura hapo ka jela Mikhalaya persyaya kate ka kampen betpuat kite ki prio na kajai penrio garu haringkat ka jingya dalang ki dekat ka Garo Student Union kila pelong ya ka jingya lang hasnong Maikuli ha ka baling ba kate ka jingya lang kila penpa pa ki so persyaya ya kate ka kampen betpuat da ka bakano bakade ka jingpen betpuat ka ba amdan jingtoy namar kila dan buat ki jaka ha kate ka than kin sa syak lon no ha ka Assam noyalam na kajat benriu Garo ki bakun top yo Sanmun Marak advisor ka GSU Riboy regional unit u Sani Al Marak president ka GSU ka Riku Muni Marak president Garo Mahila committee kilong balada kalong ha kanukan nukurukam kin persabel lada kite ki jaka bakishong kisa kilisha Assam na markat kum ka jistu jong ki la penpau bakani ka jingpen bet ka bamenta ka pelong bawat kitu ki jaka ba omdan ha ka top yakani puat henry Agane ka jingwan jureb da ki he ka Mikhalaya Bat Assam ki bakum kita ki jaka kila syakan top sya Assam. Khasara magaba parpa agade direct ninga. State government ma mamung saluba antuna dakchak jinga. Bisongni high profile meeting ungjok CMs khamung mo. Antune Assam counterpart aro Meghalaya counterpart Dolguni chief minister bisong meeting aha high level meeting ungjok. Diba ya border issue ko mo solve kana manjinga bisong. Ya disputed area ko mo bisong solve kana manjinga. Mining gemen Chief Minister kontrak sangmaba biaba antangba ibai mungba nina manjinga nimanto biswa sarmaba antangba antangni area ko khai ya angni area niba bi bitongba khna manjacha